Pasukan Rusia merilis rekaman momen kelompoknya jatuh bangun melawan musuh alias militer Ukraina. Kali ini, rekaman yang ditunjukkan kala pasukan Rusia menempati posisi tentara Ukraina. Namun belum lama beraksi, mortir Ukraina menghantam posisinya dan melukai sejumlah pasukan Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen pertarungan pejuang Rusia dengan tanda panggilan Dembel dan Tenis saat mengusir musuh dari posisinya. Mereka mengklaim meski diserang mortir Ukraina, mereka tetap menyelesaikan misi tempur mereka. Bahkan, mereka mengklaim telah menangkap sejumlah pasukan Ukraina dan menahannya sampai bala bantuan tiba. Демель добряку, я 300. Что-то в башку осколок попал. Я пока в лесополке тебя пришел, позже доложу. Тёмыч, в лесополку. Давай, бегом в лесополку. Да, бошку. Давайте, мужики, давайте. Занимай там точку, дальше займи. Давай дальше, от меня сразу тут еще. Окапывайся, мужики, окапывайся. Демель добряку, я 300. Что-то в башку осколок попал. Я пока в лесополке тебя пришел, позже доложу. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.